Tigasat. Manipod iti pluma ni Gena Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Tigasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda itoy nga istasyon. Tigasat. Napalabas, gimmatang ni Ariela iti baro a kagawaan da iti mansyon. Masapol kano at ti paborito na a kolor ti maisukat kadagiti sigod a kagawaan da. Kabayatan na, agkid daw kuma iti kwarta ni Angeli iti inana. Nyem saan a pinatgan ni Ariela. Iso anagin sa sangit ni Angeli, ngay masideg ni Monray anang ibaga iti kwarta. Naasyan ni Monray ket inikan na ti balasang. Naungtan met ni Malyong, gapo iti irorwarda ken ni Monray, bayat ti kawan da Ariela. Imbaga nga rod ti amo na, nga agrubwat da, taad da papananda. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasat. Lakay Malyong, agrobwat ka. Ha? Apay paggrubwatan nak, Madam Ariela. Ay nawaw. Basta agrobwat ka. Kan mangyempake ka iti balunam akawas mo. Tapno adda pagsukatam. Adda papanantayo. Ha? Sa dino, Madam? Ay nawaw. Basta agrobwat ka. Awanan ti adupay asao. Double time. Ay nawaw. Papanan mi nga tangay. At tansamot daga sa plano da kanya. Ay nawaw. Ay, masapol nga balinak mat nga alertaw. Awan kastay ang siguradaw. Ay nawaw. Papanan tayo ka di talaga, Madam Ariela. Hoy, Malyaw. Nakaturog ni Madam. Di mo disturboy. Papanan tayo talaga. Ay nawaw. Nervyosa ka ron. Ay nawaw. Nakatagtagari ka. Maturog ka man, Malyaw. Ay nawaw. Sana ka makaturog tagpampanunutak, Rukaw. Pampanunutak, no papanantayaw. Ay nawaw. Ay, nabuisit. Ha? Mamam to ka dilat ta. Maturog ka, tama karangrang ka. Apay aya pilitan na ka maturog, Rukaw. Na, Kadyang garod kaya ti maturog. Ay nawaw. Disi ka ti maturog no kayat naw. Maturog ka nga agmanihaw no isot kayat naw. Ay nawaw. Tata Malyong! Tata Malyong! Ayan mo! Rimor ni Tata Malyong, Monray. Inkuyog da mama. Diyak amo tinapananda. Napananda nga ta? Apay, ada masapol mo ka ni Tata Malyong, Monray? Ay, kwa? Awan, manang Angeli? Ay, kayat ko ti agpasyar. Maboring ak dito'y balay. Ha? Kayat mo ti agpasyar, Monray? Pagpasyaran ta, manang Angeli. Mapantay jay mall. Intag shopping. Kayat mo? Uwan manang Angeli. Kalpasan ti panagpasyar ta. Manganta itirwar. Sige, manang Angeli. Kayat ko Iso na lang ta. Ay, Oh, apay, manang Angeli. awan mo't kwartak. Sikat yada kwarta na. Saan ka di? Uwan, manang. Sikapay lang ti aggastos ita Tasyak tumot no sumaruno. Ha? Sige, manang Angeli. Mangalak iti kwartak. Nayunam lang ti alaam a kwartam ha. Uwan, manang Angeli. Papanan nyo ka di, Ma'am Angeli. Ipasyal ko ni Monray, nanapan niyang.
Ay, aganad kayo nga ron iti irurwaryo, ma'am. Kandi kay unag baybayag, taamangan no agtudo. Nanapanyang, mabalin ka di ati trabahom laang ti pakibiyangam. Ha, Mabiit kami man when mabayag, awanan ti pakibiyangam iti dayta. Tababaunan ka laang ditoy. Naawatam? Di oray parbangon ton nga gawid kami. Awan ti pakibiyangam, nanapanyang. Oh, daytoy. Bagay ko daytoy. Saan ka di, Monray? Nakiting abistida? Ha? Nagkiting unay, Manang Angeli. May mayat ki atid dug basit amanang. Daytoy ti kayat ko. Ala akon, Juan? Umay ka, mapantay iji ayan dagiti bags. Tada nakitak abag ijay. Sige, Manang Angeli. Kalpasan ang makashopping ta, intamanganan itinginginaan a restaurant. Tamabisina kon, Monray. Sige, Manang Angeli. Uray di kan gumatang iti arwatem? Saanen, Manang? Taado ti badok ije balay. Nasayat nga ron. Syaklatan ti ag-shopping. O ala, intabayadan ang dagitoy. Tabit-bitam tumutan. Okay? Wan, Manang Angeli. O, iyag mo ti kwartata, Monray. Amano maragrag mo. Binayada kon ti in-order ta, Manang. Wan, amok. Basta yag mo ti wallet mo. Taamangan no maragrag mo. Saan, Manang? Igigamak ti wallet ko. Yag mo Saanen, Manang Angeli? Siya kon, saan amaragrag daytoy? Monray, saan ko maanatangkan ti ulong? Ha? Dinak mo lagatan Manang. Agawid tang harudan, no agunget kan. Ha? Sige, sige. Saan ka napilitan? Mangantang arudan, Monray. Ay nawaw, dito'y mo't gayam san pabling ti papanantayaw, madam. Anyat ko tayo dito'y. Intulod ka laang. Agbate ka ditoy, tatumulong ka nga aggapas. Ay nawaw, pagtalunin nak, madam. Wen, apay, agreklamo ka? Madam. Ay nawaw, saan matkiday, madam? Insak ba yung kumamat ng bagaa? Tapno amok dagiti inalak akawaskaw. Ay nawaw, pasig para pasyar dagiti inalak akawaskaw. Di yung imbaga kataltalunan gayam ti papanantayaw. Tapno pang talon mo ti inalak akawaskaw. Ay nawaw. Adula amin. Basta tumulong kang aggapas, agtreser, kan agibilag iti erik. Nawatam? Ay nawaw. Ibagam no agreklamo ka. Tagundaway kon amang papanaw kan ka, lakay malyong. Laglagi pam apas at ti trabahom to'y ibagbagakan ka ita. Ay nawaw, saan matkiday, madam? Manungal daw ko dito ngay. Kan pag naidak ngay, ay nawaw. Makipagnaed ka iti katalak ditoy. Ay nawaw. Mangrugin no bigat ti gapas. Agtrabaho ka na imbag, May danon matla kanyak no agpatay-patay ka nga agtrabaho. Ay nawaw. Well, madam. Sige, tagsubli kami ni Jay Syudad. Ulitek, lakay malyong, agtrabaho ka, anaimbag. Nalawag? Well, Madam Ariela. Nalawag. Ay nawaw. Ha? Ni Tata Malyong? Hello? Ay nawaw. Kumusta ka naman, Ray? Mayat Tata. Ayan mo Tata Malyong. Adak ita dito San Pableng, Monray. Ay nawaw. Intulog da madam ditoy. Tumulong ak ngagabas. Kaano nga agsubli ka dito'y balay, Tata? Tsagpayan mo baraw. Ay nawaw. Inton malpas siguro, ti pa naggagapas
Nalawat yung kataltalunan dito, Monray. Ay naman. Ay, basta inton malpas ti trabahom dita, agsublikan dito'y balay, ha? Wain, barok. Ay naman. Agan-anad ka dita. Wain. Sana balay. Tadan ni nanam apanyang. No at the problema, isaw, ti pangipagam. Ay, wino saan, yawag mo kanyak. Tanapig sa ti signal dito isang pablain. Ay naman. Simurutak ko ma, tata. Ay naman, sanain. Napudot dito, barok. Ngumisit ka. Eh? Sana balay, tagsubliak mo't na dita, no, malpas ti pa nagkagapas. Ay naman. Basta ti kanayon kung ipilin kan ka, wain. No, adda dumawat iti kwartam. Di ka basta mangtay. Wain. Kan kita ti pang ikam iti tulbak ti aparador mau. Di mo ikatan ti inaramid ko ako intas mau. Apang ikam iti tulbak mau. Wain. Ay naman. Wen, tata Malyong. Sige nga Roden Monray. Bye-bye, barok. Ay naman. Bye-bye, tata Malyong. Anyak na kan mo itayan, kapsat. Siyak ni Malyong. Ay naman. Malyong ay nawaw gayam tinagan mo. Ha? Ay, Ay sakmot ni Marinaw. ay nawaw. Malyong laing tinagan ko. Ay nawaw. Expression ko lang. Ay nawaw. Kastaya. Ay, nabiitak pa'y ngamen dito'y San Pablay. Sikat isimukat itinatay akatalik ditoy, pare. Wen, pare. Ay nawaw. Dayjay atam amok iday. Tay di si bibiyag pa'y day di Sir Louis itaw. Kanayon nagtiding ikuyog dito'y, pare. Ay nawaw. Kastagayam. Mala, anusan ati biyag dito'y probinsya, kapsat Malyaw. Ay nawaw. Nairwa makitirigat, pare Marino. Isuad di nagpagdanagan. Tilang parikot ko ita, katiba daw. Ay nawaw. Awan usar ka pang talon ka. Tapasig ka para pasyerte binalon ko abadok, pare. Ay, sana problema na ita, pare Malyaw. Ah, Ti kawas ko para talaw. Pabuludan kan taon, ta agkabagita mat. ay nawaw. Sige man nga rod, pare. Agyaman na ka, pare Marino. Rumorta manen, Monray. Ha? Papananta, Manang Angeli? Mapantamanen nag-shopping Kalpasan na, mangantamanen itirwar. Di mat, ado pa'y ti kwartam? Isupay lang ti aramaten ta. Tasyak tumat no maminsan. Mandyakon, Manang Angeli? Ha? Ne, apay ngay? Basta, mandyakon. Maibos ti kwarta. Anya? Basit mo't lati daw dawatakan ka? Manumot lati pag-shopping tangay? Si kalatan ti rumwar, Manang Angeli. O sige, numasadot ka arumwar, syaklat nga rodan. Pabuludan nak iti kwartam ha, Monray? Uray 5,000 laeng. Bayadak to. Adun ti inutang mo, Manang Angeli. Amangan no maibos ti kwartak. Saan? Ado mo ti duldulin mo akwartam saan ka di? Alan Monray. Please. Agpakpakaasi ak. Saan mabalin? Anya kamutan? Di ka kadimasyan kanyak? Nagimot kamutan? Mangtad ka? Wano saan? Manjak, Manang Angeli? Maysa! Pilitan no, di na kayat, Ma'am Angeli. Mano nga minti ka sa pulam? Tasya akong timangtad. Monray, yung kawasingan ti kotse. Wen, Manong Rocco? Buisit day ta, Monray. Bye-bye amon da dya samsamantong. Siyak ngamin nati pangibagam iti kwarta. Ha? Maysa ka mo ta buisit? Diyak ka sa pulang ti kwartam?
Awan nila kay malyong dito'y balay, Monrey. Iso anuan niya dagiti napanawan na at trabaho dito'y balay, sika ti mga ramid. Naawata, Uwan, mama. aglaba, agdalos, agloto, kan agwashing ka iti lugan. Nawatam. Uwan, mama. Ala, ingkaglaba, taaglot-loto pailaang ni Panyang. Rugyamon ti aglaba, Monrey. At damat di washing machine idi, nanapanyang. Saan na kayat ni mamam nga ipaaramat Monrey? Jayla ka no spinner, ti kayat na nga ipaaramat. Ay? Paspasan tangarod ti aggalgal, nanapanyang. Tapno malpas adagos. Ay nasyak dito yun, Barok. Panawan na kun. Mapankan iti silid mo. Taing kaaginanan. Saan? Agunget ni mama. Adupay ti aramidek no madamdama, nana. Ay na. Kaasi kamat Monrey. Amum. Maasyanak unay kan. Saan arumbang amaparigat ka iti trabaho, Barok? Agunget ni mama no sa anak nga agtrabaho, nanapanyang. Monrey. Ne? Apay nga agluluwa ka, nanapanyang. Masyanak namin kan ka, Barok. Parigatan na kalaunay mo't ni Madam Ariela. Naunget ni mama, nana. No jaktong palan ti kayat na. Bugkawan na. Apay kay akas jay. Parigatan na ka iti trabaho. Ngam ni Ma'am Angeli, di namot pagtrabahuan apulos. At daydadaduma ni Mamam Monrey. Panyang! Nangngata ni Ariela timbagan ni Panyang. Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kaniti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tigasat. Agyaman kami itingkay panangtaraway.